على وعندي وانت جور درني جور ان شاء الله aray nami yewtirno non ko hadithe je wonde ngi jangude ma he mun don wade yewtereje rabbidudi aray fiyo naforde yaaju inshallah aray hande hadith mo de yewdon ko hadith Amr ibn Auf al-Ansari radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الى البحرين ياتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. أري يتعالى سبحانه وتعالى ولو حديث تدلو مولدو توايدو يمفوتي موجة aray noon entoro Allah subhanahu wa ta'ala yalla wawnu en jangugol ɗum ɗo enen kadi heɓen naforeji e muɗum koye noon hara yewtireji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗi fof majji ko nafayɗi ɗum ɗo ko sahaba ɓe wonno ko wolano nde ɗo yewtere ɓeɗo ne ɓuuri en ɓerɗe laaɓude ɓuuri en rerɗande l'aakhira ɓe ɓuuri en piiji ɗin fof waɗi allahu subhanahu wa ta'ala o ƴellitike ɓerɗe ɗen fof ɓawa annabaɓe mo tawi kamɓe ɓuuri ɓerɗe laaɓude o suɓi ɓe fiye ɓe on takko nela sallllahu alayhi wa sallam kono nde ɗo hunde battini e maɓɓe enen kadi haray ɗe gandi gonen ɓurata battinde e muɗum haray koko wiyeteɗo hettare alhamdulillah haray ko nema si Allah subhanahu wa ta'ala nemini on tigui ko yettu nema on ɗum hay wonde gadara ko fitna ko jarrabuye ngari hadith qudusi wondema woɓɓe go Allah subhanahu wa ta'ala ndaara tawata si o waɗiɓe alluɓe ɓe beway tar ɗum wonay ko haɗata ɓe natugol aljanna waɗa ɓe miskin ɓe fiya ɓe naatu aljanna donc woɓɓe ka tara so woni miskinɓe ɓe wawata heɓude aljanna ɗum haɓe no patron ɓe fiya ɓe aljanna almuhim ko wiɗen kon hanki goto anda ko ndu windana i'malu fa kullun muyassarum lima khuliqa lahu gollen o be Allah newinani ɗum ko tagira kon fi muɗum kono haray yontiki mawnin l'akhira andi tawaɗo aduna ma ɗum yaññanede arsike ma faɗinanede arsike hollali Allah no yiɗuma lako yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata ma yago illa qalil haray neɗɗo julɗo on ko andu hadaf kon gadduma ɗo kon haray ko laawol ko ɗo no woni ko remete kon fiyo gaɗa to on tigi soñoy gaɗa to kono haray ko adduma ɗo kon ina fi cuɗanagol oɗo aduna ma cuɗiro fiɗo aduna so yewdirin ɗo kadi noon haɗa na innugol neɗɗo julɗo on hina yo nimino o dakkimi to daggiɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala moɗi ko woni ta aduna on hode hinnuɗa ɗum tun yejjita l'akhira ma on si Allah yañanima korima feere gollitir ɗum ɗon fiya heɓo aljanna ma on kala ko Allah okkuma o jarriborikema ɗum ɗon ko notoɗa wallitorde fiya heɓo aljanna ma on woɓɓe go ala kalsi mi Allah no okki ɓe jaaho on tigi gollira ɗum ɗon moƴƴina hakkude yimɓe wallito yimɓe hara dal no hoore mananko andi donc si Allah korima kadi jawdi ƴettandi jawdi ma ɗi waɗandi ƴangal ko lumbira yaha ka aljanna kono si Allah korima jawdi a ƴetti philosophie Qaruna on innama utituhu ala ilmin indi a ceerno minen mbiɗen andi feno min ari Belgique ɗo hari ko fewno jawdi ɗaɓɓete eɗen mari programme waɗi ɗum on tigi yejjita joni ɓural Allah ngal e dow makko kaw yaade ɗum no wo o yoloyto kono sa ni alhamdulillah fe noon tigi ari ɗo Allah newinani on tigi Allah waɗi ɗum ɗo haɗa andi ko Allah jonnuma si Allah nima kadi addu a adday ga kono sa waɗi ko a yangani ko an ɗum nani aray no metti fi wonde aray toujours wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala nema ko jogiɗa andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko soggiyoɗo nema e maɗa andita ɗum ɗo yetta Allah subhanahu wa ta'ala hara yoɗo hadith kono yewde ina sallallahu alaihi wasallam min aba ubaidat amr ibn al-jarrah yo bahrain o yana zakkaji ɗi o arti tawi leydi ndin hettare no woodi
jawdi buy ari jama on no welti no wewliri sabu on ɗen anndi ari alhaali on tampere har no woodi no moƴƴa ɓe tampay no haa tawata ɓe anndi nela sallllahu alih wa sallam ɓe weelama haa taw ɓe wawata wonde ka nder suudu ko ma ɓe yalta ɓe ɗaɓɓita wonde si tiiɗi ha yaw tun ƴetta asbabuji ɗin o yalta ka yaasi ndaara si goɗɗum sottay ɓe weelama ha ɓe haɓɓi kaaje ɗum ɗo fof waɗi donc si tawi ɗon innama jawdi no ari ɗon anndi aray welata fi ka aray mo ɓeyno tañƴini gokkum aray noon na rerɗal ngol ɓe aduna ha feƴƴiti kono aray ko noon alhaali o wonirno donc subaka ara tay no heewi tew aɗa wawi ɓe salmini tum ɓe fonde jama on anndi aray hannde jama humpitino ke neñani jemma andi waɗo ga sinnama ɗo joni aray mbuyuno addaka juulude ɗo ha ceerno hay ɓe wowa senade ɓe yiyete ga ka nani aray de mbuyuno ari toon aray noon menen kadi lekko ene woni ɗo to fenen no yo juuli ari on tawaka toon innaɓe yo juulu kono on manala sallallah alih sallam ɓe daari ɓe muusi maki on nani ke oya artine ni nelaɗo kono ndewoniri ngara noon daari komi heɓa gokkoy komi wallitora alhaaliji amen ɗin aɗa maki mal faqra akhsha alaykum mbulana on basal mbulana on bone basal waɗi noon e neɗɗanke on yewtirɗen ɗon hanki o ɓe arsike mum o heɓay mum ha o timmatis on andi ena arsike one ɗaɓɓude ga allah wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llahi rizquha arsike on ko ɗon e arsike ƴeɗa ko feƴƴinira haaju amma gi jawgi dongi dan ko états unis na arsike wiyete ka buye men ɗo si ko arsike tun ɗum araɗen fof en hotino afrique ɗe yahat toon juule waktuji ɗin fof e leer ɗaɓɓe mbaraji kono na arsike on ko ɓeydi e ɗum ɗo wonne ɗaɓɓude ɗum waɗi haaju onnen ɗo ka goɗɗo ɗo mara ɗo haysi ko 30,000 $ ma 30,000 euros duuɓi jeeɗi yonantamo lagine si tamari suudu ma ɗum eya joɗi ko flawa hendu ɓuuɓunu no woodi ceero hayno buyi hotino kono haray ha joni en ɓeydude almuhim haray ko neɗɗo anki on koye wattanto yila hara jawdi ndin hodali mo ɗaɓɓugol jawdi ndin ino ko ɗaɓɓaga sharia no landa yon tigi ɗaɓɓu tawn tigi wonu alatan ala nas hara ko toro yimɓe ɓen ko tuma yimɓe gokkori mo so ñaama ɓe wakkilo golla ɗe gandi la sallallah sallam noddi hadith ɓe maaki nde goɗɗo e mon ƴetta ɓoggi ɗi ya tenoya leɗɗe ara yeeya ɗum no ɓuuri moƴƴude ɗi so tori ke yimɓe donc haray dina ka yamira on tigi yo wonu yimɓe hara kañum fawtimo koyo fawto hoore makko o fawto ɓengure makko nden ƴeer ko yonata ko woni tun jawdi ndin ko on tigi waɗo ndi ka juuɗe aɗa andi ka ɓernde ko wanno si jawdi woni ka ɓernde a wona e maccuɗo mayri so wonɗo maccuɗo mayri hay a perdi aɗa maki tawi sa abdu dirhami wa dinar ko ɗum waɗi aray on ɗon neɗɗo ko wiyata alhalalu ma halla fi jeybihi walharamu ma lam yahul fi jeybihi ko dagi kala ko hawti ka jiifa makko ara on dagi na ɓen na dammal ko ruma o ko ɗon ngol ñamata a ñaami ko ñamuɗa o ceerno ara moƴƴali de ila sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yusala an 40 ɗo jeeya muɗum wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu yawma alqiyama koɗo ɗiɗata teppere natta e nde ha o landite fi jawdi makko ndi ko honto o itti ndi jawdi ko honno ndi heɓori cent par cent ta sikku noon ɗum juutay ko a gollena ɗon allah wima huwa asra'u lhasibin ma li hada alkitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fo noon are code ka ay nini fendo ay ɓe ka wonnen ɗo ayi ɗo joni ay tigi raawi ɗo probléme na imma ɗo joni ka police ɗo ɓe alante kontuma natɗa e belgique ɗo kono natironɗa ka kala ko jokkuɗa ɗo fof no windi ɗolle ko yimɓe aduna ni kono ɗum sikkuɗa noon fi allah subhanahu wa taala wa culla cheyin ahsaynahu fi imamin mubin fof no toon donc on tigi yo miijito andita ɗum ɗon ɗo kala jawle mum kala peniru ndu arndu ndu heɓuɗa allah antoma ko honno ndu heɓori ene a virgule no kaa ko direct yawnuɗa kaa ko honno aɓe kono jokko no menen ko affaire men woni wadde andi on ti jokka kelli kayno ko affaire men jokki ha yo allah wonu ballo ɗon ndigi ɗon to anda de ko jokki kon par ce que allah landoytoma kumbe kala ko naati ɗandi ko jeli heɓuɗa jawdi gila tagaɗa seeɗen andi en anda ka allah noon no andi ko jelo fof winda ɗoma allah no winda arsike ma fof no winda ko toɗa go'o andita arsike ma o windama a wakkilotako ɗo arsike on ɓeydo a wakkilotako ha o ɗuyto ko ɗum allah yamirma
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الله كو يمير ما رب كو لابي دغي نيامادو نون نيامنا بينغورو no laaba dagaki donc yo laabu harakadi hino daggi ko ndo yamira da joni non ngala be dar dum hollata sayi tay ka harmita ukko parce que Allah yimata memu don ango itani ma garantie arsike ma ko ni manon ta yaw ka harmino parce que awni subade ya ronde wolde hanki da mari choice subagol ka do no kedi go sayi don golleji gon don be mbude nya hino kono be subi ko daggi ko nga konti woni subanade hoore mun lawo ngon gittude ngol kono no yonti eto wakkirto dem fop harame mali ko harbe quelqu'un soit payé de X ante alantama final maki be hura na en basal kono be hura nen ko adna huditano en lutarano be RTB embe poro ndiren fi aduna hadna halkay ko dum hande fewndi ka poro gol fi jawdi o be no habbe di be la darne min kadi mi darnay dum defi yimbe ndo hay fubbagol e ndiyan ngara ko defi yimbe ndo rewgol ni kara go wadi piji foko fi yonno si da holi sauti Europe lan ni da holi sauti America lan ni donc ma hawto ya hay sa ma ha jaka parce que hande kadi ko benta gon ko fengo wonda ndar donc na wonugol Europe watama patron na wonugol Afrique watama miskina koddoriye ko windanede wala sallallahu maki laysa al-ghina an kathrati al-arad innama al-ghina ghina an-nafs maki wonali ngalu dudugol marugol pi hoy no mari otage no mari dun to koni aldudo kala o yondino ka wonki mum do jiyago ben ko définition taqwa on beni ar-ridha bil qalil on tigi yondino ra yeru ko mari kum sa wawi dun do ara woni aldudo goto burata kambe non do foko calculji donc en andu haran laado ma kirno ko wattanyila de ren non hande ka hawtuden don ko non hande lanci be ngureji meden ni sona hettare ko dum ka feno tawno hari si a jombi do sonnaji ma wari ka feram mo do sunture mo andi ko don rema hari problème no wodi Allah la cerno ya don ngara sayene do be wulna kadi be dum manno parce que no jondi do wonde nanon e yota woni histoire wando jobbe na okay da akkidi don akkidi be golleji din fu on tumala kadi ayen do sonnaji no ya remo ya art o saggina kadi defa mawdo ngara no jodi do nyama ka suusi fijire dum fewndo de adna fu be no son jilam be no tampinimbe ko ni ni kono le don gadde hari ko dum wonno kono hari ko no wadi yimbe harno buttimi kiggol no wodi no yurmodira kono ka jawdi arno ka donc dido piji fu no wodi sabu har konnum sabu jawdi ni udita ko jama hande kan no podo ndirde ko jelo acciti dina mun sabu jawdi no wodi hande reni hay piji ko na gere do ko social media yenni dirgo piji ko faale mbudi pet fi tun page mabbe no mari ko jelo aldi dum hadi be dina sa ndaro kamen joni sa yari ala goddum ay subaka ka fudda be kal si wande kayna ara holare ala sa yalti do bandi no wodi ma fuddo wada kadi kurum hande kay yang miskin habi okko be wadi kur abloki jamaa hande si de mari fere nen yetti mbudi men ngi wadi ka se ngala non kadi watano marsude ko tawara jawdi mending di wonta sabu bewen di wonta sabu tajen en dan di hedata e regol Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hebuda hado ma wadgol dewal haray mo tanam Abu Bakr as-Siddiq marno kalisi Uthman ibn Affan marno kalisi yetti jawdi mabbe sida holi tun si ay namaro jonande banque ko mon banque nyanon Belgique do Belfis beni ma do yar mi mardo projet investissement ko 100% bénéfice ay nyawda goddi go beyda kana ba jonna fiyonu da holi hette ga Allah wi manon sa jonni men jonete 10% 70% ha 700% kono cerno dum wala fi dey en hola ki do tun jawde yangano tun jawde haray gitino dina ma kan ayebi be ngure maden jelu yebuda yereni hande problème di divorce fo ko sabu bodi na fusionado ka parce que oro non tan jini me seydi joni mi hato jina fawre to hore man bijani hore yandi fu marsa do wadi tada o ha jaaka e dewgal makko gal ka simo tan jinno joni akesi me seydi do joni kono mi gerata ko pay ko kono mi gerata ko mi nyama na mawbe be mari fera sikka wala no mi to no ha taw si wala fi divorce kono ande kambe on tortade hore mabbe ka dum ko jelu wodi ko fiyon wadi dum aduna mudditi ari en ko do be wernima do be innima hino do bay ko nenejo ida mari bikko men jonete nyaama jonete suudu kono waddum na adna udditanimo poro dira mo be na tigi on be no fiddigo on tiwani hore mo hande kay hadon jina ko wona wade no poro direde ka hari aranum goddo hersa yo inni odo ko seedu do e modi mo ka
namin fuɗɗoto ɗum ko galle baabe ngan hannde noon ɗum mantode min mboyda men seedi noon nan gayrani hoore nga jangara e gorko hannde ɓe ɗura mantorede ka ko ɗum waɗi ɗum fof hettare nde na fusiona ɗum gonga kana gonga laɗo ma ko ndoɓe hulanno en noon joni noon en suuɓi ke jawdi ndin e lanci ɓe gureji ɗin hannde ɓe ɓiɓɓe wonaɓe heɓede jendere kono tawino ɓe wontay e reni hannde LGBTQ+ no fewndi worɓe kono jommidirde ka woɓɓe naɓe hannde koɓe bariru janggo komi kullum janggo komi ñaariru faɗɗi janggo komi ɗum ɗo ɓenni ko feelings kono kala ko tawɗa a soƴi hannde ko aɗum ɗo ko aɗum janggo aɗum ɗo a soƴi ko ɗum lanni ko ɗum fewndi hannde donc o probléme ɗo hino waali so tawi noon enen ɗo mawɓe e niñiraɓe ɓe jaɓaɗe renugol ɗeɗo dewle kono ɓe jaɓirta jombe go ɓe jaɓata jombe go siɓe jombaga no sikka ɓoniray ni fawata wonirde ni donc haray génération jaroji ɗore ɗe mari probléme jana noon kono haray koye watta yila o aduna ko seeɗani o yonatama ko guerɗa o a taw o addunoɓe ronku haray suɓoɗen lahira on ɓayde gandi oɗo aduna ko haago kunni na sasalam ko ɗum ɓe maaki hara oɗo aduna no peesayno ko Allah gabitowol son so lumi kefer yaratano ɗo ndiya kono ko naten aduna ko Allah wamal hayatu dunia illa mataul ghurur ko seeɗani hene lanni ɓay ko joɗi ko heeɓi ɗo wawa heɓay santan heɓata ko kunni gasala yara wi ha 20 ans 25 ans fuɗɗa heɓude goɗɗum ka ko jeli heddorɗa ɗo seeɗani haylanni joni si a maayi ndi jawdi ɗon a yangora ɗo hannde ɗo ndi yanganɗa ɗo ndi yangima ndi haɗima jokkere endan ndi haɗima e juulugol ndi haɗima janngol ndi haɗima dewal ñande walɗa mayiɗa wo ndi ana ɓoray ndi ndi ɓeyawi wona kaburu ɓe yilto ka komboni heddu hambo naftore ndin jawdi ɗon hannde kadi ko wuruɓe hara ɓe haƴa kadi fiima wiyeɗar no soñjinde fawtako ka hara e duwaɓe aɗantama joni a ƴetta ndi jawdi ma ɗo at least investice ɗani tata haysi a maayi haysi ɓen duwanakima no wodi ko heɓata hara no arandema no jokki en fof men ɗo no ɓeni no maapi fi retraite mum gon ka comme woni mapaki fi retraite nde maapi fi ɗum retraite tigui tigui joni noon ko ɗum ɗon ñande walɗa mayiɗa haɗa mari compte ji baraji o ma tawde kaburu ma dongal ɗum no iwra hen fof on tigi ko diversive investissement ji ɗin hay ɓe ka finance ko ɗum ɓentema ko a divertise waɗira to siɗo bloqué ɗa yalta siɗa bloqué ɗa yaltoye ka kono ɗum ɗon en ala antude ɗum ɗon kala ko tammaro ɗaɓɓirte ɗen o andi no guerte kono ko baraji heɓato no satti sa onon seeɗen ke sahabaɓe kamɓe ɗum ɓe ɗaɓɓayno kono to baraji heɓato kala ko baraji heɓato hiɓe ɗon kamɓe ɓe andi ko waɗi ko ɗum ɗon kamɓe ko alahiran ɓe hikkini yeeso enen kadi ko addan hikkinde yeeso ɗum nde wakkilanade fimum so systéme men o wande sen daari réalité inde ɗen ko julɗo ɓallu noon ka kene ko julɗo kono miijoji men ɗi fof ko miijoji heferaɓe miijotoɗen ɗum noon ko probléme noon so jaɓi wongol julɓe miijoji men ɗi kay woni miijo julɗo hara no miijortonano kono julɗo miijorto ɗon ko ɗum ɗo woni haray yaadi gomɗinal ngal ko tigi fiɓi kon e ko woni kon ka yaasi yaadi si lurru yaray kon ɗum wiyete nafiqiyagal ka itikadu khilaf ma fil batin ko fiɓuɗa ko nder ga na ɗum woni ka yaasi donc haray koye wakkilo huulen Allah subhanahu wa taala anden ɗan ɗo gurɗan aduna na dumotoɗan ni si ɗan heddo tan aɗa laaɗo ha joni hakkude meɗen ɗo kono ne laaɗo ko waɗi ñande Umar yinoɓe waali batte anno gatal ngal no waɗi o wulli kono ko ɗum ɓe innimo ɓe inni Umar min nami lanɗo komi annabajo ɓe fof feƴƴino ka Bilal en sonjama tampi yehino Suhaybu Rumi ñande o ƴetteno jawdi makko ni fof o jonna fiyo dandu dina makko kam hande ƴedde dina men kan jonnen fiyen heɓu jawdi enen ɓe koye gotum Allah wi honde wa min annasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad ɓe nangimo ɓe ni an arano ɗo aɗa tampi heɓi hande jawdi a sikki a yayano gaccaɗo ɗo o wiyene sim joni on jawdi ani on selalam ɓenni hande sari ameɗo ɓenni kaydi saɓaɗo kaydi de yalta e dina ok Allah ala jaɓe mi hokki on dina ka joniran kaydi jelo wat ɗum ɗuuɗi ka awa andi enen en suɓiki aduna on gacciro lahara aduna joni malakul maw tappama ɗo yaha nanni qudiya al amre o holli ɓe ka jawdi ndi woni ɓe heeɓi ƴettu e jawdi ndi ɓe accitimo laaɓode dina makko donc enen kadi si hewti ɗon ko ɗum e monɗen suɓade no weeli wowlude ha kono golle ɗen ko ɗum ɗo woni seede on ka aray wattina yiila reeno ɗen aɗo maaki ɓe wurana en mbasa na kadi ganɗo fiya hukka hukkiɗa o eto wakkiloɗa ko gollata kon ko heɓo ko dagi investissa kon kadi e ɓeygure ma nden anditen kadi goɗɗo ko dépensata e ɓeygure mum ko sadaka wonɗa wadde ta ndaara ɗum ko droit européen noon ko Allah farluma ɓeygure nden farlima dépense golɓe
kala peeni on ko waɗuɗa e ɓeygure ma nden ko sadaka a hettoye ɗum baraji ɗo yewmal qiyama say ko fi Allah waɗirɗa ko waɗi moƴƴinen anduyeji ɗin dankitoɗen ɓeygureji meɗen ɗin ɗe wonɗe en tigi sabu fiyo lanco sabu faalegol goɗɗum sabu ya heɓu tun sangue rohum sabu ya heɓu dey sangue rohum ko darniroya étagire to wattan yiila anditen ɓeygureji men ɗin ko responsabilité meɗen en fou yewmal qiyama na responsabilité gouvernement belgium ko responsabilité ma an angal lande do fi maɓɓe na gouvernement belgium ko an tigui donc wattan yiila reenaɓe araɓe ukkaki ko harmi si an ɗon a fuɗɗorike ɗum ɗon a uttaniɓe laawol ngol yande hoore ko fitina tori Allah subhanahu wa taala yalla reeno en o rewna ɓeygureji meɗen ɗin tori Allah subhanahu wa taala barke e goni arsikude ko hokkoren kadi ko laaɓi dagui ko wallitoren hoore men wallitoren ɓeygureji men ɗi sembi al islami nokka wonɗen ɗon subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. إن شاء الله weltanike